Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Donald Trump hanyo po prasnam karta mendagasngi una Smai kumu Presiden basau hunyo jong kari United States of America ringkat bat Vice President JD Vance. Uni unong yalam jong keseng Republican ulawan pai biang sha White House hakasien ke baar hadian ba ula job hakajinya kun jet President haus nam arjar arpusau bersya ya ke Vice President kebala mi'no nakakam ke Kamala Harris. Trump shimti rakam na President meminta Joe Biden bat lapen Smai ya the Chief Justice jong ke US John Roberts. Ya kajim shim Smai Trump lapen long hapo US Capitol Rotunda. Joe Biden haringkat ke kurim jong kilap diang sngobha ya Trump bat ke kurim jong ke Melania Trump ha White House ba Trump bam Smai. Menteri katanat kambari ke India SJ Shankar uladan lang hakani gesngi bansak hilang ya kajing shim Smai jong Trump. Kumban syukudau Trump udai Presiden baar jong ke US ban yo biang ya ke Oval Office hadian ba ula syarem shisin menshwa ha Joe Biden.